Uwe futhi. Hayibo. Uwe futhi. Hayibo. Hayi bantu benkosi. Hayibo. Uye futhi Uthunyelwe. umntwana. Ngicela ingane yami. Kubani wena? Ngicela umntanami. Kimi. Wamisaphi umntanami? Mama kuba makabuyi. ungaluye umsindo la. Wayenza umsindo la. Umntanami. Letha umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Dalela amadlozi wakithi. Kubani kimi? Letha umntanami. Letha umntanami. Letha umntanami. Wangibadala na wakala. Wena ulinga mina wena. Wena ulinga mina wena. Hayi muthomulu wayini wena. Wenzeni umntana? Ufile. Ubulalwe yini? Ngithwele ngaye. Ungazothola ngomntana abantu. Uyithatha ngakho into engakanani. Yabona ngakho into engakanani. Ikazi lomntana wakho sithanda sami uyangikolota skisi. Labas. Moshapise ngitawula. Moshapise ngitawula. Ngicela ukuthi ungangeni ngamakhamera. Kamo. Ngicela ningangeni. Sharp. Ha mama wo. Hello guys, waiting ke fihlile hape ke tlo le update ka ditaba ele ya ngaka ele e bolaileng ngwana ole wa batho guys, because of ntwe re yentseng king o tshwerwe vele maponesa a tlile a motshwara because of vele no sna ntho ne re ka yetsa wa be wa checkiwa fela le di fingerprints ke yena a mo bolaileng ene se re se thabelang re le Jozi Bioscope lovers ku rantlantlo o tshwerwe. Yeah, into emnandi leyo mfana. That's why guys we couldn't show you the whole thing ngoba beku involved abantu be forensics lapho namapolisa nabanye abantu aba under ingalo yomthetho. So into ezikanjalo asithanda ukuthi isivideo isishoot kahle ne never because of neli motho o hloka fetseng la ukusisa ka monese a senyehile wa tsa motho a se a qala a bola ne re ka se riri ka ntle o permission ya family yes uyangithola. So we managed guys mara that's why silana ethi le replus inikezele update bafethu ukuthi ngoba siyazi ukuthi ni worried niyazibuza ukuthi kwenzakalani, but all in all umfana mina ngicela nje ukuthi guys keep on subscribing bafethu sizokwazi ukuthi siqhubeke sinikeza yonke lento enifuna ukuyibona bafethu, siqhubeke sincede abantu. We can only do that if nina niya subscribe bafethu. Shine naba million subscribers mara ene mara tshwantse ubone nete lovers because of batho ba baholo hle tshwantse le bonong hantlantle ga sebetsa la utlwisiswa re selemo sa qala mara re make ile sure re thola motho o buleileng setopo. So if le sa re subscribe le sa share Jozi Bioscope batho ba bangata ba na leng mathata ba ka se kgone ho phuluseha. So up to lona bathong ga le kopa wa sa keng koparetseng so ha re thuseng bo lovers le bo Lady Blue hore man ba ke ba finyelle mo ba yang because of ntho guys ha re etsetse rona fela le o tsebahala but re etsetsa rona le o thusa community. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Bioscope, today. So guys, today re ngolo se ke mami mona, ke tlo mo fa fela sebaka. Muntu mtala kunjani? Ngiyaphila mama njani? Nami ngiyaphila siswami. Bengisacela nje utshela ama viewers Jozi Bioscope ukuthi wena kahle kahle igama lakho bani nokuthi wasibhalela. Sanibonani mavi igama lami unomusa wakantuli. Ngibhalela abantu beJozi Bioscope ngizocomplaina ngomntwana. Umntana msoloko wahamba wathwasa, wahamba waya kugogo Mahlabahlaba, bathi ugogo Mahlabahlaba. Umntwana ukukhula kwakhe wakhula nje kumntwana onganampilo, umntwana ophuphayo ebusuku athi uyaboniswa ngingazi ukuthi mele ngenze njani. So kwahamba isikhathi ngibona ukuthi yamhlupha umntwana na into singasazi ukuthi mele ngiyephi ngicale kuphi. So kwaba khona umama ongitshelayo ukuthi khona ugogo Mahlabahlaba othwasisayo abantwana kungcono ngihambe ngiyobheka khona ukuthi khona into engayenzeka na ngale nkinga yomntwana bengibhekane nayo. So lokho umntwana ngamhambisa 6 months yonke umntwana sekuze kuphela unyaka manje umntwana akakabuyi angazi ukuthi kwenzakalani. Mangibuza akekho umuntu ongiphendulayo, mangiya kuye leya gogo akafuni nanokukhuluma nami. So angisazi umntana ukuthi kumele ngiyenze njani ngiphume ngishonephi. So Mothomulu wena otsamesitse ngwana gogo Mahlabahlaba wayothwasa umntana masumfuna umntana akasabuyi manje sokuyi 6 months yonke angabuyi. Yebo mama. So momfonela akayiphenduli nefone yakho. Ifoni yomntwana ayisangeni ecaleni yayingena umntwana ngikwazi ukukhuluma naye before 6 months le ishaya ngangikwazi ukukhuluma naye umntwana ngimbuza ukuthi kuhamba njani. Umntwana ngitshela ukuthi hayi kuyasebenzeka bayamlapha kodwa kuthe after leyo 6 months umntwana mase kumela kubuye mase ngizama ukumfonela ifoni yomntwana ayisangeni. So umuntu omdala into engifuna ukuyibuza ukuthi the time lo mntana lo ayothwasa bokungena abanye abantu bebathwasa naye ngaleso sikhathi labo ongasho ukuthi ngiyabakhumbula bebakhona nebangene same time ngifaka umntana nami nami ephehlweni.
hayi sisi mangifika mina kwathiwa aseza amathwasa yena kwakuwuye wokuvula indawo lapho kuthwasela khona uye wokucala umntwana wangena angazi ukuthi ke kwaba khona cause ngiyengathi mangiya ngiyobheka kwathiwa amathwasa wakafika amathwasa ahambile aye intabeni ayokhanda umuthi angazi kwakwenzakalani. So the time umntana kwase athwasa mo lefehlong no sayo lo mcheck nekiya mama ke ile haiwana ke misa sabupile ha ke khutla se ke khutla ke omsheba ngwana o gwetsalang ba re ngwana o tsamaile le gogo yena mahlabahlaba o ba ile o gametsi o kae kae ke tsebe ba re ba lo gametsi ba yo gametsi e etsa meriana e ya bona ba iyetsang. So motho molo e etsa etseng ntho e ngwana o ile lefehlong ning ngwana o ile lefehlong ka di 3 tsa January ka di 3 tsa January yes mama tsa ning dia last year 2025 ngoba sethi ku 2026 manje and kumele ngabe sekabuyile ngoba umntwana ngabe ubuye June makuphela 6 months iJune yakhe bekumele ababuyile umntwana uDecember ngabe umdlele nathi sizonke. So motho molo ile pele o tla o Joseph Bioscope wa try mhlomongwe ya le maponisa wa lo checka ngwana o kokok mahlabahlaba o thuso no o ibatla pele o tla o rona ke qadile ko family ngakhuluma family yathi ayi asenzeni ukuthi sibone ukuthi simkhipha kuma social media ukuthi sisho ukuthi missing person after leyo 6 months sahamba saya police station police station bathi because of izinto zokuthwasa abakwazi bona ukuthi bayo invader iprivacy kalogogo loya so angazi ukuthi mele ngiyenze njani ngoba namaphoyisa angilahlela izandla angisazi ukuthi ngizophuma ngiyephi should nalapho they were right mfana ngoba uthola ukuthi wena bewungazi into zama certificate ukuthi lo muntu une certificate or akanaso yabo so angeke beze bengenelele into ezikanjalo amaphoyisa yangithola ngoba is traditional healer ewe ya net ke nana gore mama no hana phone afuna umntana akhe never tle abe wa understand i6 months seyidlulile musi mfana I think vele umuntu makumele ephume ephehlweni ifamily kumele isondela ngithi ngalolo suku kumele ephume ngalo and then bezomenzela lo msebenzi nyana wena bekumele ube khona kusho ukuthi makuphela le 6 months mawuya lapho uyiko ufumane bethe akekho uhambe no yazi mina into engifuna ukuyiunderstand wena lovers umama uthi ugcina umntana akhe the time amhambisa ngithi njengoba umntana bekathwasa ntwe ke itseba nke sa tsebe ke bua go wena lovers ha motho a thwasa ona le ntho tse mo hlisetsang tsona maybe una le dinkutse ba batlang mo rekele ntho tsa badimunyana tsa shotang ka tsona ngwana o na sa dihloki mhlomo mama lapha yangathi ngimisa umntwana ngiyomfaka bathi kimi angeke adinge lutho bazomenzela mina mele ngikhiphe leyo mali lebe bayishilo ukuthi imali yakho na bekumele ngiyikhiphe makaphuma umntwana June so ngimangala umntwana angabuyanga sesiprepare kwaloyo msebenzi ukuthi umntwana mele abuye ekhaya akabuyanga umntwana ngisazi ukuthi mele ngenze njani the time wena ligok mahlabahlaba nikhulumisana the time wena uhambisa umntwana imiso ephehlweni bekathi umntwana akho mele aphume nini ngoJune ngithi so masubuyela ayisele muthoche lava sarizameke lo bona gogo sile is not make sure ngisazi ukuthi mele ngiphume ngiyephi ngenze njani because nefamily manje sokuba ngathi yimi engithathe ngayothengisa ngomntwana because yimi engaziyo lapho umntwana yekhona so angazi ukuthi mele ngenze njani umuntu okholelwa vele kakhulu kulezi zinto angisumuntu because mina ngase ngithola iadvice from abanye abomama engiphilisana nabo ukuthi ngixakekile umntwana ungixakile angisazi ukuthi ngenze njani ngizamile emasontweni ngizamile yonke indawo kodwa umntwana akasizakalanga mele siyobona lesikhohlelo lo mobona usilehle Mr Jones can you please move lovers please no because of yamaka santo mfana o ka se go wathwasisa mothutlisa ngwana qetile mjotso ngwana o tlatla ka bo June ya feta sa batla o sile tshwantse re jotso ngwana uyamjika is not make sure intabeni bayo khamanza ngahamba 5 years yonke or 2 into enginga understand mfana yaqala ileyo ukuthi umama emusa lapho lo mntana bathe kuwe mama ngithi akunanto ezodingeka and mfana ndiyaqala uyiva ngifuna uxoxa lento yoba umntana makayothwasa and then bethe akafuneki next lovers that's why ngibuza umama ukuthi akunanga sikhathi morning amisetsa dintho ntshosheleta bodijonyana ntho tsa o hlapa hona le ntho bodi toiletry like we understand kanjalo bezinga nix mama kakade bathi abadingi lutho bona umntwana uzoba right so mina ngathatha lokho ukuthi umntana wami usezandleni ezifudumele ngoba ngithola umuntu owumama ngizitshela ukuthi uzo understanda inhlupheko mina engihamba kuyo njengomunye umama azwele omunye umama so ngibona nako umntana makasabuyi kuzomsiza and kuzosiza nomama ukuthi masifika lapho esikhuphele umntana
cause nje istory mfana mina ngeke ngisibhaye ngizongixolela nje kuloko yabona nje ngeke ngize ngisibhaye istory esifana naleso yabona nami today scheme ngidumela nalwena every day if motho a sele o sele ene ngwana mama o ko kae la base wa bona ntho tsetselang mo lefasine le bohloko jwang batho ba lahleya ba sa tse ba kae o etsala eng no wa sa kwala di phone o etsa jwang ubena ngaki ma Umntana bekana 16 baba. so sikolong Na. Esikolweni ke kena singena la. Esikolweni umntwana wathi ngoba sekagula sekaphethwe yizo zonke lezi zinto. So esikolweni bathi kungcono umntwana akuhlehle kancane emfundweni. Athathe leyo nyaka lo ukuthi akwazi ukubuyisa ahambe umntwana yenza umsebenzi ukuthi athwasa azobuya naye sekafana nabanye abantwana. yo ke bothatha shem okay uke wafika la ma akitsebe ayikere the time to izangoma bezihlala kuphi ngobani gogo kanje ugogo bani Mahlabahlaba. imahlabi hlala gogo mahlaba gogo gogo mahlaba hayi mfana Asambe sobabheka ngapha ngoba Gogo. uhlala ngaphandle ngapha. siye ngapha Uthanda ukuhlala ngapha ngaphandle. oh maka uhlala ngaphandle maka ingane zenu zikuphiyelena Into engicakayo leyo ukuthi yena uyakwazi ukuthi angcebeleke. hayi kiyo bona la basi bona mama siyena bona gogo gogo sanibona hayibo kunjani kunjani ngani ngokuthi kunjani umuntu omdala right uwe futhi Hayibo. uwe futhi Hayibo. hayi bantu benkosi Hayibo. uya futhi Uthunyelwe. Ngicela ingane yami. kubani wena Ngicela umntanami. kimi Wamisapha umntanami. mama kopa Umntana makabuyi. Ngicela umntanami. okay my sisi gogo ke kopa o botsa ngwana wa mama ko kae ngithi soloko ezela azothwasa umntana ezwephehlweni manje 6 months indlulile since from last year umntana akekho ukuphi umntana siku 2026 manje umntana uphi buzani mama khona ukuthi umntana ukuphi amlethe kuwe simbuze kanjani hayi bona mangimazi umntana yakhe ukuphi mama kantini into ishoyo kanti angimazi umntana yakhe ukuphi mama ke unisithe ngwana Ngaletha umntanami la ukuthi azothwasa. Wathi kimi uzomsiza umntanami ngoba umntanami egula. wena uyangilinga wena sihlale phansi ngikokuhlala phansi kancane yabona mina nawe uhlalela kanjani Umntanami akekho. gogo wa ema laba silishebile Angisamazi umntanami ukuthi gogo uhlala kanjani ngibelekile. Mina wami umntwana ngilala ebusuku. gogo usho ukuthini umntana ma ko 6 months kade aphuma la azange umlanda umntana wakho legedini angazi ke ubalekile umntana wakho Ngoba wangena la, wangena ezekuwe. ungaluyenza umsindo la ungayenza umsindo la Umntanami. letha umntanami hayibo ngicela umntanami hayibo ngicela umntanami dalela abazozi wakithi kubani kimi Letha umntanami. Letha umntanami. Letha umntanami. wangibadala na wakala ukuphi ke ukuphi ke akemsibi my sis tshwantse angimazi tseba tshwantse Angimazi. awumazi kanjani Hayi, ake angimazi awumazi umntana. kanjani okay lalela ke Mama, khona uzokutana ukuphi? ngicela ukubuza something akere ngwana ha tswa lefehlong tshwantse etsetswe mosebetsi wile wa etswa mosebetsi kae wa lo celebrate ha bona tswa le so ngibuza ukuthi uke wambhadalela na umntana wakhe lethe ke sithina sisi lethe umntana ekhahamba yeka umuntu omdala yeka ngicela ukuthi uyakolota ke ezokubhatala uyazi lesonyesho ukuthi uya futhi wena wena mali Wathi kimi umntanami uzophatheka kahle. uzoqeda wena uzoqeda wena awungazi wena muntu omdala nathi awusaza ngithi so singaphaphelani wena ungibizele nina ungibizele nina mina nginabakithi mina nathi singabe nathi sitsho mama wena ulinga mina wena ulinga mina wena hayi muthomulu wayini wena uyangilinga mama wena muthomulu wena ngoba naki wena ke tsa mosebetsi wa re kopa fela ngwana le ha o ka nkwatela ha ka ka ngo salang ke fihlile mo o tla montsha ngwana Haya, ke hantle wa re tella mama angimazi umntana kade kade yazi nangihlekisa because of nizongixoshela ama-clients Yazi awukahla- ngimele umuntu manje umsebenzi bawulele akupha ama-clients yabo wenzani Uhlelele ngaphandle so akupha ama-clients ulele ngaphandle urelaxile umama akakhona ukulala ustress ukuthi umntana hayi-ke ezakhe-ke le ezakho ngoba uzela eyi kuzokusiza ukuthi wenzeni kuzokusiza ukuthi singene endumbeni mamela la kuzokusiza ukuthi singene endumbeni uhambe uyoshaya amathambo umela yena lobhalela angizokulayida mina mama ngithi umela yena lobhalela uyalazi iqiniso bhuti
Uyalazi qizo bozothi ngakuphapheli. Umbela lo okubhalele. Inkinga yalo sisi yazini uzitshela ukuthi uyazi kakhulu uthe wena unabakini yena uhamba neJozi Bioscope nasi iJozi Bioscope sinathi iJozi Bioscope sibone ukuthi umntana nonke la hayi mina umuntu omdala ngeke usiphephethe labas moshapise ngitawula ngicela ukuthi ungangeni namakhamera kamo ngicela ningangeni sharp ha mama wo ya ke ken ka di camera ntona batho ba baolo lava sile Mr Jones sentse ba shapisa meditao la o kila bona ha shapa ditao la fatshe o ga tlo gone o bona go ngwana o ko kae re batla go ngwana thola le re tseba go ngwana mama o ko kae motho molo a se ba melu lava Snow Jones ba sa shaisa mama nje iditao la ke tsebile re ke nka sezulu sikuzokhona ukubonakala ukuthi kwenzakalani so that mama hlaba amadlozi wakhe azokhona ukukhipha ukuthi hayi inkosi yami umntana kuphi no ene ngalesi sikhathi uyasidelela u relaxile yena mina ngilala ebusuku ngifunana nomntana nami angazi ukuthi ngimfunele lephi umntana nami yena manje bheka u relax umela amanye ama-client uzowenzani uzowenza the very same thing ayenze ngomntana nami bayenyamalala abantwana babantu ngikhathele lo mama ngifuna umntana into engimangaza ngaye uthi wena bomkolota so wena bomkolota yini makuthi bongamkolota ngithi mama lo ngathi ngizoletha umntwana la ngithi ngicela usizo wathi kimi ngiletha umntwana sizokhuluma umntwana masekaphuma ephehlweni mina ngangazi ukuthi khani sizokhuluma ukuthi whatever beyidingakala yile khathi kumele ngiyisehlile umntwana makaphuma ephehlweni so naku umntwana akaphuma ngephehlweni akabuyanga nokubuya umntwana so makathi ngimkolota ini ngimkolota ini mina uyangimangaza uyamuza uthini uthi wena bomkolota sothongo umntana ungena kuphi esikoloteni senu angithi umuntu makangakubhadala umntana uyamkhipha ephehlweni exactly bekangamkhiphi yini exactly why bekangamkhiphi amtshela ukuthi hamba yolanda imali or whatever the case is abone ukuthi wenza njani because nami lento uyangistress ukuthi akamkhiphi yini njani yo lo mfazi hayi angeke makamkhipha umntana uzomkhipha umntana namhlanje uzomkhipha umntana nami ezinye izinto umuntu omdala zibhlungu wena uthi uzonceda umntana ngenxa yecalling yakhe ngoba inkosi yami uyaboniswa yena bokuthi nje aphethe ditayelo tsa hayi jwala usowetsa soke mathatha good yeah liketile umshapisi amadlozi yathini wayungizela amakhamera wayungizela amakhamera phansi nini wayungizela amakhamera wona kunyazana mama anyani lavas ucatile washaya amathambo mama no somshayisa amathambo ngathi okay ake singangenini awufuna ukuyashaya amathambo ngicela sami siyoshaya amathambo ngicela sihlale phansi soyithu iphelile 6 months iphelile 6 months uphelile unyaka manje kwenzakalani unyaka uphelile yini esizoyikhuluma wayibona mina ngalesa sikhathi sithanda sami wayibona khuluma mina okay ngithando sakho namhlanje ufuna umntana nami ngicela uba uthi baba sike sihlale phansi ngathi ngiyacela okay sithanda sami ngikhani ufuna ukuhlala nami phansi ngoba sengifuna umntana nami ngoba ngifuna umntana nami sizongena yoshaya amathambo ngicela ukukhuluma ithakhulume ngiyacela ithakhulume simlalele ukuthi sikuthini ngoba umuntlwele yes sizongena siyoshaya amathambo hey ma uyangithina wena hayi khuluma yakhuluma thina khuluma wena gogo bani yini ugogo mahlabahla ufile umntana wakho yofile hayibo wenzeni wenzeni umntana ufile ubulalwe yini ngithwele ngaye wenzeni ngithwele ngaye uthole ngomntana kabantu kade ngikoloda boss so wathola ngaye wayipha ubani permission uyipha ubani permission okuthala ngomntana badele kade ngikoloda badale ngomzimba umuntu ophilayo you sick umuntu omdala uyasibona ukuthi uyagula ungazothola ngomntana abantu uyithatha ngakho into engakanani yabona ngakho into engakanani igazi lomntana wakho sithanda sami uyankoloda skisi khambile ngayothola ngantana kuseNigeria mama hauna dihlong hawusobe ngitho wena uthola ujwetsa libathu mobela di camera you saying that into enbizelana la Cela umntana phila umntwana into engizoyenza umbulele kanjani umntana for ini bayangikoloda labantu bayazi nabo so mabakoloda uyithatha umuntu angangiphila ne5 op lo muntu lokuhleli nomntana thatha i right leader hayi winka kai right umntana ngiyacela okay ngicela okay tho usamoya
Ngihlala nami ngisesikhulu. Wena ungaqedile umubulele Kanjani umuntu mawuthi ufile? wathi Umuntu ufaka kanjani kanti? athi umbulele Umuntu ufaka kanjani? Ungazosiphaphela mntu omdala, ungazosijwayela wena. Mukene ngapele mushapisa kitao Ngizokhuluma. Ushayela amathambo siwe. Mayisisa skis ichakhuluma skis Hayi mntana. sorry mama rabuwe Dula fathi mama dula fathi Chaza. Mama ethi umoya. yani mucho Umoya uzokhuluma. Yini le ekhulumayo ngalo? Khuluma. askisi mama buwa please Yena uzositshela. Umntana wakho wagula la. aphethwe yini umntana Uzobheka umntwana. Ungangitsheli ngani? Ungangitsheli ngani? Uzobheka umntwana. Umntana wakho wagula la. aphethwe yini umntanakhe Angazi. yazi Aloka kakhulu. yazi Uze aloka kakhulu. Awumtsheli ngani umamakhe? Awumtsheli ngani umamakhe? Mfonela mosa ngabondela amafoni. Ukhuluma manga. Azange azagula umntana. Waza la phethwe ukuthwasa. Wayengaguli aphethwe yini Angimazi. kumele umazi angithi uyinyanga wena kanti wathi Phela ngiyinyanga simi doctor. kumele ukuthi uyazi yini maka wena mayisisi Hayi lo sisi ngicela sibuyele sishaya amathambo. Angithi ngicela ushaya amathambo. Ungasayisambi nami, ungasambi nami. Asambi yoshaya amathambo usitshele. Askisi bengana choice, bengana choice. Khuluma. Bengana choice. nona lisibona Khona uba bengisebenza nawe waseNigeria uyothenga igidliza umntanakho. wenzeni athi ugidlisa Ngicela ubambe lo mama lona ngoba mina ngande. wathi ba wena Ngithi khona umuntu ongiphethe waseNigeria. Ngaya mina Wamgidlisa kanjani? Ngiziqinisa. Bengiye ngoba ngifuna ukuziqinisa. Kanti bazobona ukuthi la kwami kunobukhanya. Bakhomba yena umntanakhe. Nami kade ngingana choice engizoyenza. Kanjani wangitshela? bathi ba ukuzenzakalani Thwasisa la uyabulala. Amandla. akuphi unawo wena Enginawo, yabona lento engiyakhile ukuthi njani la endlini. Indawo amandla. Bathini mina kumndeni wami? Mela ngiphendule kumndeni wami ukuthi ngibulala umntwana. Ngizibulalela umntwana mina ngokumletha kuwe. Wayibongasho. Ngicela umntanami. Ngibonisa amathambo omntanami, umcibebhe umntanami. Nimthathe nimisakhe. nimbeke nimise manje mgadla bomgadla nalelo Nigeria Ngiyozibekela ithambo lomntanami. khohla For mina. Kuthi ngixolisa ijaridi lama abantu benza Ingane kumele ngabe sesikolweni wena kuthiwa izozilungisa impilo yayo la wena uyayibulala. Uyomlethelana zange mbize. wayibavuma Ikhula wathi uzosibonisa lapho akhona lavas uzosibonisa Ngizonibonisa. akuphi uzosibonisa akuphi lawo mathambo Hawu. Asongizoba ngiyanibonisa. wait lavas in the meantime antare bontsha lavas ikuphi le Hawu. amathambo Khona nje ngapha lavas aketse so for meantime antare monka re fonile le maponisa re lo shebang kaofela Hayi bengicela ukuqonga ningambe ngiso. Ekuvalisho la ngifuna ngibangela lebhayi lakhe lele bekalifakile la ngapha. please simbisi sobheka namaphoyisa please mfana ken we guys ntho e tsalang no ke uring re tsamale o siska hare o gadlasitse ngwana mama re tsamale gok mahlaba ska re tsamale yena so o lo re bontsha mo masapo a ngwana mama a leng konteng re tsamale yena ho ba o tlube le maponisa so no ha re tswa so re bitsa le maponisa ba lo gona go kopana mo re yang ho o tlo gona go kopolla re bone gore ngwana mama o etsalang ka yena ke a le rata kaofela le see the next episode yes baby mme wa tsba king mama tlolla pelo mpe lava sile ba litlisi please move usile hatin wa ukahla bathu wena makahla kahle wakahlazana Umzimba womntanami. uthatha isikhathi mama Toka Umzimba womntanami. ukhona uyamazi Unena okay. Kanjani kanjani ngibambile. ngachiki John sikoka kimachiki Mr John Uqonge kanjani ngibambile. akubambile right wena Umzimba womntanami. Oyisa ngithi Uyiqoka baba nengiphume ngiso. Umzimba womntanami. mike akayasinye Ngazile ufunani kimi? uhlaze kanjani awusihlazanga wena Hawu. usihlazile Ntwana ngicela angazi mfana kodwa ke mina ngifuna nalo waseNigeria. ya aba asisomthola lo umagadlazi Ngifuna ugadlazi lo magadlaza because baningi abantu abasazophela la ngenxa yakhe. Ngiyabona